est-ce que ko sobe sobe mi monda hay goto franchement do ok est-ce que hiɗa yiɗilam fi dewgal sunna e farilla hono drame nanali est-ce que hiɗa yiɗilam fi dewgal sunna e farilla wallahi min kay ɗum ɗon hulɓinay lande simi faamu ɗa faala jombudan kadi ni kami wonɗo o machallah yo Allah moƴƴi miɗo faala jombude fi affaire dewgal hakkundeji meɗen acciren ni non tawaɗa ɗum fiɗanu non ko honɗum woni ɗum faalama jombude Dramé a faalama jombo faalama jombude toutes mes félicitations merci beaucoup kala ko mi hiidimo e debbo mi sakaja ɓe a faami ka ɗum yo naatu e ndu norma yalta e ndu norma Sakaja eɓe kadi ñande mi hiidimo debbo mi sakaja ɓe naafigi joni fof mon kon nguur ko ɗum mi haali naafigiijo an anda ɓen si a yehi ka maɓɓe jawdi on ko ƴoogugol tun na hay tuñugol mi nayan hono mama ennema anda kere anda ɓen kamɓe ka maɓɓe a ɓen ka maɓɓe si a yehi kamɓe jawdi ndin koye a ƴoogu hina tuñugol de koni ni ko an ronkata hina to lannata ka tigi tigi milan faalama fi dewgal sunna e farilla fii dewgal faalaɗa lan ka tigi tigi e faalama jombude dewgal sunna e farilla Dramé nam ko wiɗa lan ko mi nanima timi weltike minen rewɓen ko wono ma men ɗaɓata nam ni no wayɗa ni no welam mi moƴƴa aw mi weltike alhamdulillah ok bon mi nani ko wiɗa ko koko won ɗo ko ande iye hannu kona feetu annabilam hanko suudu ma ende ɓeɗo tine allah woni noon to koko won ɗo subhanallah astagfirullah subhanallah bari a wawi winde min la reedima hakkunde ma e allah